I druge iscrpljujuće bitke na Zapadnom frontu tokom 1917. i 18. godine nisu donele željeni rezultat. Obe strane su u borbama koristile nove tehnologije kao što su avijacija, bojni otrovi i tenkovi, stalno ih usavršavajući tokom rata, ali čak ni upotreba novih vrsta oružja nije mogla da dovede do odlučujućeg uspeha. Luzitanija je torpedovana i potopljena od strane nemačke podmornice U-20, 11 km južno od Irske obale. 6,000 miles from home, an American army fighting for you. Everything you hold worthwhile is at stake. Only the heart knows and will against the enemy we are fighting. Radeći, ja sam ponekad i grešio, ali nikada svesno.